jeste bre ljudi, evo nas ponovo u Full Gaming TV 77. Danas ćemo igrati World of Tanks. Ovaj tank smo kupili u pretprošloj epizodi. Kad smo igrali, epizoda se je valjda zvala Igra me troluje, zato što vidite, ovdje je bio, nismo imali metkova i nadam se da ćemo sad imati metkova. Onda kupimo za sve metkove. Dobro, ajmo bitku. Da vidimo baš da li ćemo imati metkova. Daj Bože. Što sam malo smanjio zvuk da ne bi... Da bi se jaču. Da ne bi pomislili, šta ti toliko tiho pričaš, to imamo metkova. To mi se sviđa. Već počinje da puca, pa se ovi normalni bre. Da imamo bazu. Baza, ono tamo. Tako. Eno ga tamo. Jao, ubijaju. Ovdje. Ping! Idemo. Dalje. Alo, Mika, šta radiš? Da te puknem. Idemo. Ne. Slučaj, prehladit ćeš se, ajde, brzo. Snimam. Jao, moram da bežim. Ubiću. Pogledamo malo. Ako mogu da ih ovako armoram, da ih da ne ogradim, sad ne mogu. Nema šanse. Stvari. Sad sljedeći da igramo s ovim. Ali. Probat ćemo ipak sa ovim. On ima kao najjače metkove. Stani. S ovom. Ima ja zlata koliko. Joj. Stani, ovom ćemo da kupimo ove metkove, malo jači su. Samo, nema se. Tako, onda ćemo 100%, 60%, 100% i 100%. Samo ovaj najnoviji. Vidiš to.
to smo kupili. Stani. Meni treba. Stvari. Ne. Nećemo ništa editiramo. Ajmo još jednu bitku i valjda ćemo to da završimo pošto rano snijim. Ovo nije neka mapa, ali dobro. Ne mogu ništa. Let's get this show on the road. Šta je to? Kako može lako, lagano. Opa. Lagano. Ajde, izađi. Joj, sam. Ajde. Ne, on je tamo. Ne. Punched right through their armor. We've hit them hard. The engine is smoking. One of our tracks was hit. Looks like that one went right through. Enemy armor is Trekova sam ga. gotcha. Može. We go. We're done for. Get out. Artillerija me povodi. Ajde, sveti čoveč. Ja sam ovog trekova i onda sam odmah. Trekova sam ga. Ajde, možete vi to mi. Evo ga, onaj. Putaj, šta putaj? Izgledate trekova. Nije to trekova. Ja sam onog trekova, pucao sam na gumu. Aha, pametan si.
Ajde, artillerija. Ajde. Kako se gurate dobro. Gdje su ovi? Još jedan vam fali. Jedan. Samo jedan. Neka, neka. Artillerija. Si normalno. Ajde. Ti si moja niče izvidio sam. Pucaj si normalno. To volim. A ne, a barem sam trekova, ja sam car. 1000 nešto, to mi reci. To mi reci. Hoću samo da vidim nešto ovdje. Ajmo se da skupljamo za ovo. Sve. Ovo smo imali, ovo motor, gusenice. Ovo je najlepše, onako je pravi tenak. Ali dobro, ja. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!